Akenya ni mararakitwo thutha wa abitha omwe wa borithi kurathana kuraga Rex Kanyeki Masai mwanake wa 20 Akenya ni mararakitwo thutha wa abitha omwe wa borithi kurathana kuraga Rex Kanyeki Masai mwanake wa miaka 29 hindi ya mirurungano ya muthenya wa ira. Riu Akenya mehitite kumira muthenya wa gatatu ni undu wa gwethera Rex kihoto giake hamwe na guthie na mbere kuhinyiriria watho wa kigina ndukahitukio. Oho marenda biacara iria ciena mikwa ya CCTV ya haria Rex aroragiirwo cietikire kumeneana kwi muingi niguo abitha ucio amenyeke ni uriku na kuma hau mihango ya kumuthitanga yambiririe makiuga iyo irari mirurungano ya thayo. Akenya mwena wa comment section makororo makiugo hena Alice Muthoni akaga justice for this young soul and Jackson Moirore akaga we never sent him to represent us. If he stayed indoors aingemkuta and Loops Waiyara akaga I said there would be casualties. Hamkusikia all those wanachocha hapo all Generation Z on the power as theirs onye hakuna haliyetokea maandamano mlichocha watoto wa watu wafe now the family is crying na muita hero amamam. Woko ni kwa mwangi wa mohoro gako gikuheana gitio kinene uko gi subscribe thini wa YouTube channel ino itu.